I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Wah, lau balong ko ba? Nagbigyan ko mo. Yun ang kalaban namin mga bata. Senior versus junior. Nice shot. Nice shot. Stress pasado. Bawal kini kay. Bawal na ang surang ito. Manager dan yang gayol ko. Itu ya? Tahu. Ay, minum dulu. Salong din. Minum ba? Sabi ako ito. Sabihan daw pa rin perspective pa niyo. Hello. Welcome to our first game, MDF versus Team Makar. Punyan. Apa sih banyak kan? Jab ne bala mo guys. Hey, first fight for the Team MDF. Jersey number 6, Forrest. Jersey number 08, Ibarra. Jersey number 13, Guerra. Jersey number 15, Guzman. And jersey number 29, Tiglao. Ba, ibig na rin tatuaran mo ngayon nila. Akin. Yours, for the team Maxwell.
First fight, jersey number 6, Sancoco. Jersey number 5, Sancoco. Jersey number 7, Abilino. Jersey number 10, Salvador. Jersey number 11, Ibarra. And jersey number 80, H2O. Alright, first game. Nakapali. First game for this day. Bakulang ko naman ang tao tayo. Bling-bling na tao. Yan naman passion sa Winnie Basketball. And of course, sorry to say, pero all zero. Whoever wins this game got 1-0 standing. Ibarra to number 10. Imran to number 11. De Guzman to Esguera. Oh, Lagare. Julius to number 06. Thanks to shoot. Too short. Number 10. Saved by number 15. Pero outside. Nice 3 shot. points on number 10. Harvey. Oh, may foul. Abili. Best. Pasuri natin sila. Ate sila po. Number 13. Ito. Esguera to... Meron foul. 15. Siyempre, first shot. 16. Ay, 15. Number 10. Okay po. Yes. Sige na magpagya. Tusong. Basa. Sige. Gilid. That is sponsored by number 7. 7 to number 19. Bawas sa kanya yun. 10 to shoot. Patay na naman. Number 10 for 2 points. Alat. Steal by number 11. Pass to Sancoco. Backing. Alagari na lang. Lagari. Dala mo. Biglaw to number 9. Baba na, tol. Wala ko sako, talakas sila na namin. Number 7 to Tubi. Tinagal niya po. Tinagal niya po. Number person number 13. Wala ba 3 minutes sa banang nila? Ito pa pala yung Romano. Solo. Solo. Wala po ba ang Tubi? Yung manager, manager ka. Hindi nga manasod mo rin ka na yun. Still by number 7. Buboy. It's a Ikaw magdala bola! Ikaw magdala bola!
2 step to back. Low post! Depan. Basket foul. At may foul number 12. Sorry. First on number 7. Sa team hindi ng low post eh. Basta team hindi ng low post matas yun. Saka lalagari. Kakadyan na lalam. Oo, lalagari. Kitang nitong na phase 2. Pabawala! Pabawala! Baba metong oh! Baba, malakawan metong! Wala. Saving the ball back. Tira! Number 6, Pumukon. Rebound by number 5. Sangkoko. Hala, rebound ulit number 13. Kunat! Kunat! Dinaretso. O, dalawa sila. Pabala! Pabala! Tubig and to number 7. Ay, pangalawang pattern. Sabre. Torres. Torres. Oh, bala, bala, bala! Oh, bola oh! Hindi ko mang bola! Bilis! Bersada. Hey! Number 3 to 7 to number 8. Ibarra. Rebound by Pabala! Tol! Baba! Dilukot ni Arnie. Iskero! Iskero! Back to Arnie. Iskero ta ko na. Hala, pero yung foul. Iskero. 13. 29. Number 8 out. 13 out. May bolo sa tinatantila. Alatula. Wala kang ikaw. Siyempre bonus. Pag-alig yung palo. Number 5. Dapat yan din doon. Ito. Wala ako sentro kay. Isa balo kayo na pangawan tagagilog. Bilis! Woo! Ano ba yung agad? Pasa! Number 5. Oh, turot! Ano ba itong tiklaw? Tira! Yes! Baba! 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 Number 48. Nilagyan ka tayong bola? Wow. Okay to. Baba. Hoy, baba. Right to number 11. Yes, by number 11. Ano lagi ito number 7? Ibarra. Iskero rin. Kaya balo. Number 7 to AJ. Foul number 20. Symbol. Bola! Bola! Call me bola. Bola! Ipalwal dito ay Torsi kino ng bolo. Kenny! Kenny! Oh! Kenny. bonus. Kenny! Oh! Number 6 to Ajon. 10 shoot to number 7. Wala. Number 21. Abino. Oh, di ba? Lagi guys. AJ to number Baba, baba. Easy. Easy. Gamit kayo! Lalang kayo! Dudulog ko lang! Metetan! Tumok sa 3. Score. 5 out. May kita lagyo. Back to the ball. Hoy, Iskero. Nalagyo mo. 4 out. 5 out. Nalagyo mo. Same score, level 4. Makutang deket eh. John.
Sige na, paano to? Sabi misal, John Amo. Kaya kata number 7. Please, sige na, may warning ka. Sabi nyo, Kaya may sapatos. 10 seconds to shoot. Number 10 to number 25. Hoy! Diba? Ano, dito. At yung oras ito. Yung oras. Nice! Kinuha ni number 25 Ano siya dito? Sumaksak ulit. Good shot. Baba. Diretso dyan! Dyan, diretso! Dorondo, bigay kay AC. Sumaksak ulit. Jun. Bola oh! Number 7. Diyan yung pick to! Esquera, back to Esquera. Romaro, lalagari ka kita! Romaro, lalagari ko! Buksan tres. Hala, down by Klein. Number 21. Kapit Kim! Lapitan mo eh! 10 seconds to shoot. Pumukol. Hala. Rebound by 29 to Esquera. Kaya, Julius! Julius, number 36. Black by number 5. Romaro, kaya kaya. Kaya kaya, Romaro. Kaya kaya. Kita! 30 to number 15. Ito pa, hala. Foul. Number 6. First, second foul. Surbol, bata! First row, Oh, metong. Yes! Second row. Good shot. Tilo din. Tilo to din. Pero ng tilo. Kim! 34 ang ating score. In favor of the Hawkeyes. Jello, ginag-line. Subok sa tres. In and out. Pasa! Wala may Julius. Number 15. The Guzman. Left. Rebound 29. Baba! 2 points. 36. Jello. Basket! Rebound by Santoso. To number 21. 21 degree. Number 5. Sobra ako kanyan. Tito naman. Ano yung balik kay Chelsea? Anong pwede nga lang yan? Tito, magkatabi Chelsea. Adar. Nakatipid. Nakputad mo ha, mamang. Yung mula mo. Ano mo? Maritak mo lang ha. Justin Bonus. 5 ng Elliot. Bad pass. Oo, iyan ang make ng bola. Oh, bola ko na niya! Kito! Sumsa tres. Sobrang lakas. Siya may bola! Ala, titira 3 point! Sigurado. Nakalog na ba mo? Wala ko sa mahalog na ko eh. Anak tega. 21.